ASIDC pen legal awareness amay padupon. Daythor, Dayhuri atawar kahino Karbi. Karidang rongkim tironapan chikimopon. Kardom, Birta life penili Birta thanbang pi sami sehenati mupi non-Birta ang tonpen arjupanik tha. Hamren Municipality Hola Hemlong, ASIDC pen, SC, ST lapen, Women Entrepreneur atumapan legal awareness amay padupon. Agriculture Department Asaiki, Mongol Singh Rongpi, ASRLM Asaiki, Dr. Mridula Thakuria, Agriculture Department Pen Sundar Singh Intiatum Chidongbu. Donka Mukam Pen Birta Life Appearanke Budharbe report. Our Assam Small Industry Development Corporation district level awareness program pata goise jot yate amar jonbur local entrepreneur hoy june kambur ghorat kori ase kin khoru khurake কিন্তু একচুয়ালি তেওঁলোকে মার্কেটিংৰ বা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিংৰ পৰা অলপমান হাত খাৰি আছে হেতু কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে এই এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰামৰ পৰা আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু আমি আশা কৰিছো যে আমাৰ ইয়াতে যোনখিনি এসএজি মেম্বাৰছ আছে স্পেশালি বা ওমেন এন্টাৰপ্ৰেনাৰ আছে তেওঁলোকে এইটোৰ পৰা বহুত লাভৱান হ'ব আৰু আমাৰ ইয়াতে টোটাল এসএজি 3752 আছে আৰু তাতে অলমোস্ট সবে নিজৰ ঘৰত এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড কামবোৰ কৰি আছে তো আমি বিচাৰিছো যে সেই গুটেই মানুহখিনি আগবাঢ়ি যাওক আৰু লগতে তেওঁলোকৰ যোনখিনি ইনকাম হয় ইনকামখিনি যাতে ভাল হয় মানে আসাম স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল আৰু ভিলেজ লেভেলৰ কিছুমান ৰুৰেল মানে SC ST আৰু ওমেন এণ্টাৰপ্ৰেনৰ কাৰণে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰি থকা হৈছে এই প্ৰগ্ৰামটোৰ লক্ষ্য হৈছে এইটোৱেই যে আমাৰ যিসকল পিছপৰা SC ST কাষ্টৰ বিলং কৰা বা মহিলা এণ্টাৰপ্ৰেনৰ আছে বা উদ্যোগী আছে তেখেতসকল যাতে আগুৱাই আহিব পাৰে বিভিন্ন চৰকাৰী স্কিমৰ বিষয়ে যাতে ডাইৰেক্টলি গম পায় আৰু ডাইৰেক্টলি যাতে যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ লগত যাতে কথা পাতিব সেই কথা পাতিব পাৰে সেই তাৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰামটো কৰা হৈছে Daythor Dayhuri Rongbonggharadak, Kachiling, CPMDK atawar kahino thekti. Surihini Rakrinar Kepen, Crisir Kep, Dihinaninkan, SOPD scheme pen bangso atawar kasemar ponjia panlong isongpon. Sita non anta selam pon pedetu. La CKC CM Dr. Tiram Ronghang lapen local MEC matin KCM. Richard Pipen, Saikideng Ponserak Chiapan Hadakaratum Chini report. Han Boka pen Birta Life Appearanke Robinson Kidding report. Siap langsung pen. Mu langsung ke dam thola hai. Ke dam ke bang nang keng lah hai. Dam ngiwang ta lalu. Alang dia. Garita vi. Garita ave dia. Tera tuar ke hino ke kosan nang tong kupui ke. Na ke la nilitungi ke dam ngiwang ta kostulo. Adi barikha huli puta damun e ki mati. Ke gari ke hingnu ke dam ke tharun. Lahai hai long ke adi ke hingnu pensi nilitungi ke dam ke wang ta kostulo. Kostulo dia. Kela kisu ke un e kachi pon ang ton ta lalu. Kisu ki un e ku tiang ton ta lalu. Non ta nilitungi Kidam non ta kisung si Kisum si nitum bai do hem si kidam non ta hem. Tami gari ang tami long le de lo. Kidam ho tami keng pen lo non ki wang de keng belo mane la gari ta ka ve joy ni le he. Mana la tuar ke hino pole hai. Tuar ta ke heng no lo non ta nilitum la son hedi pasting dam dak bai do hem an he. Mana la tuar ke hino jok si garita lang dia lah dia. Ante labang so to bar ke hinu aji ding iktik lasun dulu. Aji ding ikpik lo la so to war heng no ke nili ha em 13 si nili pinam ta ke do lo. 13 pen nili la so to war nang ke dun dong se me la so teng lo. Anda thang kachila thik long lang hai. Anda ka te la lo. Ingin nang nili tumma tuge to wara we pin. Nada tumda motorcycle ba gari kutara duga bet pe the gari ki no la son ni suli bom non dam tangan ta. Lang itu. Ai itu kan non pa bin to ka be nang lagi mati ni itu. Gali na par ni. Ini ko sinyaro. Kela kisko ke un e la hai pendang nok ang ton ta la si pon lo. La je pon lo. Ang to no bi othe la lo ni tu suli ge. Ande la so to war ke no ningkan ko an bak do po. Ningkan kotok dulu. Itu man sokar be nang lang lagi. Lang ini. Tante la non ningkring por bang na kusri dia pote barikha nang ni lote ko sono nang tu. Barikha nang le ni tu ke siksa. Oh. Ekdom na to war ke dam ma we ke siksa ke di. Su puno na jat puno pirthi puno ta ni tu ke siksa du la tong mo puthak ke. War puthak mong na. Subject to ni tum hanang lang ni phasi
kadua bi phana tuning dilo la government phanta nanglang i phanta tuning dilo kalang no nilita mo pension hono korte kaning ke sana khaklo mane tuwar jong si misen puliti muni tum kidam ki bang sami hu bia ko la pen school tum sitami kidam ki bang sitami tum hanta mane engine su mimi mane akeng pen oklong tidi ma pen gari pe ni kachi thap sitami kosto pe kosi la kupila concert ki ja tum sitami nili tuning rilo la so ami misen pen ki ban thik je pa West Karbi Anglong, District Arlo, Tengkira lang solong, Karitang Rong Kim Tiro Napan, Kachikimo Asay Padupuan, La Soho Don Rap, Jirpo Jirpi Atun Chidong, Don Kamukampen Birta Life Peranki, Budher Beripo. Yachiklo Nipai Krini Bom Kuruarani, si Kedamtang, Ninkan Surini na Ninkan Korahini and Bom Thick Pini Arnias Sontot, February 12 Arni, Nilipo. Bangso Pirtepen Chomrong me Sangtet cho endam juilo asi pinia bang nilitum hemisi don rap doan jirpo jirpi doan pen nilitum nilipo akharjong chomrong me phangme ningarong aje kapadudun long ye phan nilitum arnam hai hang ke hang pi arani silitum pini bangke ni tumalong don rap doan jirpo jirpi doan nang chitong dun si nilipo akharjong chomrong me phangme padodun pa media phan anutin sita arnama dai hang pilo asi niliben nilitum don rap doan aphan jirpo jirpi doan phan sita Pinya Birta, Lapuan Sington Pon Iglo, Laing Bomta, Birta Life.